Umekuwa unapitia nyakati ngumu, umekuwa unapitia nyakati nzuri kwenye maisha yako ambayo uliletwa kuja kuishi hapa duniani kama kusudi. Sasa moja ya kitu ambacho kijui ni kwamba hivi, nyakati ngumu kwenye maisha yako, nyakati mbaya kwenye maisha yako unazopitia leo hii ni nyakati ambazo hazidumu. Yaani ni kwamba haya yote unayopitia magumu yanayokupata sasa hivi kwamba hayatadumu, kuna siku yataondoka kwenye maisha yako. Kuna nyakati nzuri unazopitia kwenye maisha yako leo hii unaweza kaona kama ni nyakati ambazo zitaendelea kuwepo kwenye maisha yako, na huku ukiendelea kujisahau, ukashindwa kutumia nafasi vizuri ambayo Mungu amekupa uweze kuishi hapa duniani kama kusudi la Mungu mwenyewe ambaye alikuleta hapa duniani uje kutatua changamoto za watu kupitia nafasi aliyokupa kwenye hizo nyakati nzuri unazoishi. Kwenye haya maisha tukipata nafasi ya kuishi, tunapaswa kulitumia kusudi vizuri, tunapaswa kutumia nafasi vizuri. Kwa kama umepata nafasi ya kusaidia jamii, ya kusaidia watu wanaokuzunguka, ya kusaidia dunia, mimi nakushauri itumie vizuri, kwa sababu nafasi hazirudi mara mbili. Nafasi hazirudi mara mbili kwa sababu ni vitu ambavyo havidumu, na ndio maana hazirudi mara mbili. Kwa hiyo ukipata nafasi kwenye maisha itumie vizuri. Ukipata nafasi mbaya kwenye maisha ukapata nafasi nzuri kwenye maisha. Nafasi mbaya au nyakati mbaya kwenye maisha zinatufundisha, nafasi nzuri nazo pia zinakuwa zinatufundisha kwamba tunatakiwa kufanya nini. Sasa lengo langu kubwa au maana yangu kubwa ambayo nitaka tujifunze mimi na wewe leo ni kwamba hivi, mambo mabaya au nyakati mbaya kwenye maisha hazidumu. Yani kila kitu ni kitu cha muda tu, na nyakati nzuri kwenye maisha pia nazo hazidumu. Na sasa utashangaa sana, hazidumu nazo, kwa sababu kwa maana kuna mtu unaweza kumuona leo akaishi maisha fulani hivi mazuri, akawa ni tajiri, lakini kuna siku naye lazima tu inakuwa na mwisho. Kwa hiyo chochote kwenye maisha hakidumu, na nyakati mbaya na nyakati nzuri kwenye maisha, hivi vyote ni vitu ambavyo huwa vinabadilishana muda tu. Yaani wewe, matatizo na mambo mazuri kwenye maisha yako vinavyotupata vinavyokuja kukupata kwenye maisha yako waga vinabadilishana muda. Kuna wakati wewe utapitia matatizo, utapitia shida, ukahisi kwamba hayawezi haya mambo kuisha, lakini kuna siku haya mambo yatakuja kuisha, na kuna wakati unakuja wakati mzuri kwenye maisha yako ukaona kabisa kwamba hapa kweli nimepata hapa. Sasa nataka nikwambie hivi, furaha leo ambao unaipitia kwenye maisha yako, nyakati nzuri saizi ambao unazipitia kwenye maisha yako, amini kwamba kuna siku nazo zitaondoka kwenye maisha yako. Yani ni vitu ambavyo havidumu. Kwa hiyo sasa hivi unapitia wakati mzuri, kuna wakati pia nao unakuja utapitia tena mambo mabaya. Na zao unaweza kujiuliza sana, kwa nini tunakuwa tunapitia, kuna muda tunapitia mambo mazuri, kuna muda tunapitia mambo mabaya. Na zao unaweza kulaumu sana, au unaweza kujiuliza sana, na zao unaweza pia ukaanza kumlaumu Mungu. Kwa nini Mungu sasa hivi unanipitia kwenye haya mambo, kwenye mambo magumu? Kwa nini nipitia kwenye mambo magumu wakati huo ulikuwa unapitia kwenye mambo mazuri? Na zao unaweza kumlaumu sana Mungu. Lakini nataka nikwambie hivi kwamba hivi, huu wakati mgumu au nyakati ngumu unazopitia sasa, Mungu ameweka kwako kama darasa, Mungu ameweka kwako kama daraja la kuvusha, ameweka kwako kama elimu. Kwa hiyo nyakati ngumu kwenye maisha yako, amini kwamba ni elimu. Siku zote changamoto ni elimu. Usije ukajilaumu sana kwa nini napitia matatizo. Ni Mungu amekuwa anavibadilisha vipindi hivi kukuletea kwenye maisha yako kama fundisho. Kwa hiyo sasa hivi unapitia wakati mgumu, unapitia hali ngumu ambayo pengine unatamani hata pengine kukata tamaa, unatamani hata pengine kujiondolea uhai, kujikatishia maisha yako. Nataka nikwambie hivi, Mungu hiki kipindi amekupa kwenye maisha yako kipo ni kwa sababu moja ya kitu ambacho nataka nikuweke wazi hapa ni kwamba hivi, wakati mgumu ambao unaupitia sasa hivi, huu wakati utumie kujifunza, na huku utumie pia kutafuta njia ya kutoka kwenye hii shida ambayo unaipitia, ili kuelekea
kwenye njia iliyokuwa ni ya furaha, kwenye wakati uliokuwa ni wakati wa furaha. Kwa hiyo ukitoka kwenye shida, pia Mungu ametuandalia upande wa pili. Kuna pande hizi mbili, kuna nyakati mbaya na nyakati nzuri kwenye maisha. Hata wakati mzuri ambao unaupitia leo kwenye maisha yako, kuna siku utakuja na kuondoka. Utajiri uliokuwa nao leo, mafanikio mazuri uliokuwa nao leo, maisha mazuri uliokuwa nao leo, yamekuja, yatakuja na yataondoka pia. Hata watu sahihi kwenye maisha yetu wanakuja na kuondoka. Hata watu wabaya leo kwenye maisha yetu wanakuja na kuondoka. Hiyo yote Mungu ameweka ni kwa sababu viwe ni vitu vya kutuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo pointi yangu ambayo nitaka kuongea leo ni kwamba hivi, nyakati mbaya kwenye maisha yetu na nyakati nzuri kwenye maisha yetu ni vitu ambavyo huwa vinabadilishana muda tu kutupata sisi binadamu, ili tuweze kujifunza kitu, ili tuweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa ni vitu ambavyo vinabadilishana muda tu. Kwa usije ukaumia sana leo ukapitia nyakati ngumu, nyakati mbaya za kukata tamaa, nyakati mbaya za kuumizwa, nyakati mbaya za mateso. Amini kwamba hizo ni nyakati ambazo hazidumu. Kwa hiyo usije ukaogopa kama unapitia wakati mgumu kahisi kwamba hauna mwisho. Amini kwamba una mwisho. Hata nyakati nzuri ambazo unazipitia kwenye maisha yako, ambazo Mungu naye pia ameweka, amini kwamba nazo ni nyakati ambazo hazidumu. Kwa hiyo nafasi uliyoipata leo hakikisha unaitumia vizuri, ili iendelee kukunufaisha, ili iendelee kunufaisha wengine. Tumia nafasi vizuri, ili ukitoka kwenye nyakati nzuri ulizokuwa nazo saizi usije kujilaumu kwamba ningefanya hivi. Kwa hiyo unapokuwa kwenye nyakati nzuri, hakikisha ndo wakati ambao unafanya vitu ambavyo ni muhimu, vitaweza kuacha alama kwenye maisha yako, vitaweza kuweka alama kwenye maisha ya watu wengine. Kwa hiyo tumia na nyakati nzuri hizo zipata kufanya vitu vizuri. Hizi nyakati mbaya pia unazozipitia hakikisha unazitumia ili ziweze kuwa ni fundisho kwako, ziweze kukusaidia wewe ili uweze kuvuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo usiache kujifunza, usiwe mvivu wa kujifunza, kwa sababu elimu haina mwisho. Elimu haina mwisho. Usiwe mvivu wa kujifunza, usiogope kujifunza. Asante. Kwa majina naitwa Sam Focus, Better Money, Kesho Focus. Usiache kunifollow kwenye mitandao ya kijamii, natumia as Sam Focus, Kesho Focus. Asante. Better Money.